Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai bunda, wahai ayah berikan yang kemasa tajuk ada tempat supaya jutaan tanyamu bahagia diwa hormat dihormat ayah bunda supaya jutaan tanyamu bahagia diwa hormat dihormat ayah bunda. Allah Allah wahai bunda wahai ayah beli tengah masa tajuan tempat supaya jutaan tanyamu bahagia diwa hormat dihormat ayah bunda supaya jutaan tanyamu bahagia diwa hormat dihormat ayah bunda. Allah Allah kuntul ilm ibnatat fardu'in kubun saudara berdoa dengan yakin. Kuntul ilm ibnatat fardu'in kubun saudara berdoa dengan yakin. Agama hilang wajib tanyaban hajud supaya dapat ibadat yang wajud. Agama hilang wajib tanyaban hajud supaya dapat ibadat yang wajud. Allah Allah wahai bunda wahai ayah beli tengah kemasa tajuan tempat supaya jutaan tanyamu bahagia diwa hormat dihormat ayah bunda supaya jutaan tanyamu bahagia diwa hormat dihormat ayah bunda. Allah Allah wajib maku nabi upah hadis kiraman gayu menangkan ku pegah nyohana sohim wajib maku nabi upah hadis kiraman gayu menangkan ku pegah. Allah Allah wahai bunda wahai ayah beli tengah yang kemasa tajuan tempat supaya jutaan tanyamu bahagia diwa hormat dihormat ayah bunda supaya jutaan tanyamu bahagia
mulia Allah. Alhamdulillah Rabbul Izzati sabda Nabi berkun ulama sangkirahana ulama sufidum Nabi tetap dalam dosa sangkirahana ulama sufidum Nabi tetap dalam dosa. Allah bangun tujuh bagusnya kelahir kemagatan lebatun dosa. Bangun tujuh bagusnya kelahir kemagatan lebatun dosa. Babul syawal Qadu wa halilu wa nasari Uras lasa. Babul syawal Qadu wa halilu wa nasari Uras lasa. Allah alhamdulillah Rabbul Izzati sabda Nabi berkun ulama sangkirahana ulama sufidum Nabi tetap dalam dosa sangkirahana ulama sufidum Nabi tetap dalam dosa. Allah jangan kesakit ketika habib baladun qabri malum jangan kesakit ketika habib baladun qabri malum menjangan darah dan babadini sayang bukan aku ya kita menjangan darah dan babadini sayang bukan aku ya kita. Allah alhamdulillah Rabbul Izzati sabda Nabi berkun ulama sangkirahana ulama sufidum Nabi tetap dalam dosa sangkirahana ulama sufidum Nabi tetap dalam dosa. Allah tetap dalam kubah jasmani kubah ruhani pimpin santrinya tetap dalam kubah tubuh jasmani kubah ruhani pimpin santrinya. Mudah-mudahan Syekh Mudawani bersama Nabi dalam syurga. Mudah-mudahan Syekh Mudawani bersama Nabi dalam syurga.
الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.